Znači on je ušao, ja imam pola sekunde da radim ovo, ovo, okej? Kuk ide ovdje. Sad kad kuk udare, imam pola sekunde da imam reakcija. Ako ništa ne radim, on će da me, okej? Znači moram odmah da imam akcija. Znači tu je, ovako je. Kad ja uradim ovo, to mi napravim malo luk ovdje. Vidi, hvatam ovdje kimuru i sad moj noga koji je ovdje, da napravim kao čučan, ovako. Više da padne i ova noga ide ovdje. Zašto ovdje? Zato što ovo blokira. Ako nemam ništa, ovako. Okej? Znači ušao ovdje, vidi, bam, ovako. Vidi ovo, ovdje, čučan i padim ovdje, jer odmah imam završnicu. To je mnogo teško za njega da blokira ovo. Znači on će možda uspjeti da me obori, ali ja ću imati ruku. Znači tu je, bam, ovako. Okej, kad sam pao ovdje, ovo ide preko leđa i namestim odmah kimura. Okej, ajmo. 1, 2.